لا يسخي جوانا مالتي خي ما تشين بيهون يسبرك لبخي لا عبيت يسخي جوانا يا أخي ما تشين تسخن لبخي يسبر زي تخاقل يا بالليل زي كرابير والله فستر فكاتين له وتر أزيو السفر أنيام درو أرجونا واو سلام تخططلتي في لو ما عرفت جماعة كنت زتلمد عين فيديوهات وسيلنا على تيك توك هون على استفر على السوشيال ميديا زركبه حدا فجأة كم دما بتاع حق زبلو دس بلو معلتنا دمك زبلو من الوقت كمان جو كمدك أسيهم طلع لكم تسمع معلت ما تسبق قبيل زوال مشهد نسمع دما دس بلك أسكدك وسزجبر كوتاس بتاع اليوم أفكار زي خد مسحاب زجور فيديوهات حيزلكم تيلكم مالتي بعدين نراخو كم دما أنا عايز أسحبون زلزلة عن فيديوهاتهم رد مجمرة معلتنا رياكت كم زعين فيديو نسرح لنا قلنا رقتني كم تفتوا كم تحقوا له مجمرة قلنا زي فيديو لايك كم دم شير جيركونا فتوتهم بيتسوكم بس حق معلتهم نخدمه وشير جوارو لهم حجاتها نا فيديو نا ده حكي نا فيديونا كونجيت كهن صار مسارح دخي همي ميس مار كل قسمعه واو كونجيت كهن صار مسارح دخي ميس مار كل قسمعه بجاخ خان صار مسارح سلازوخون تايكون كوكولا متواد اليوم بريق دس نيو على خجريل كتوايا زخون بتعب دس بالكابل ندو دس بالكا فيديو تاعي مسرحنا اسكي حبيبنا نسمعيه سوا خلوا هذا سيبل واو ما تفرقوا أدمق أتصبق اللي زبلك زخون أشيل سماعه كنتي ملكها مالتي همرقيو بلي ملكها سنسنيو ملكها همرقي بزي ملكها زي ترداتنا عندنا الله تردوك مسكي أو كومنت صحف اللي ملكها كمرقي بزي ملكها واي نايس كونجي ناتاكس مل صديقي همي مهنات بنم كرصعك يا خيلي واي ترنس لا رسول تاعنا ترجعني بتاعنا رسول زين سينتراك دقيقة خريك خلوا سيدنجت كونجي لا يسخي جوانا مالتي خي همي ما تشين بيهون يسبرك لبخي لا عبيت يسخي جوانا يا أخي ما تشين تسخن لبخي يسبر بس لا جلال سايز مخا ما تشين مودات زاخن مار لنا هيكون أنا تمشيت من نظر زرو ورقنا تيراك خطر لك على الدحريخة أمنتاي مخناتهم ولا الدحيل ما خطر يسألوا لنا حتى ليه جوز حلم خمفتان زرزر والله نحلمنا بتكل بيزوي نعسك زناي حكمنا ورقة رأي اللي يزودي انت ايت حمامي يصحيفهم لي يالو توم دوقاتر او بحقوي انت خونكا شكرا لك اينو مخاوشتخا ويلك شيشاي كنداي كيلو كنداي كيلو يا ولد እሺ አንተ በሐጎይ ናይ ምንታይ ኪሎ ሕማም እኮይ እሞ ዘይት እንዲራ ኸቢሩ ዘሎ ዘይት ኸገለ የብለይን ዘይት ኸቢሩ الله ولا بيشاهم بوازا ዘይት ኸቢሩ الله بتاعه بركه الله ዘይት ተረካ ስኳር ብቻለካ ዝባል ዘይት ስለ ኸቢሩ ይዘለ ዘይት ተዘሎ አሸን አይማሐሸን ያ ማሐሸን በቃ مشان أبوي سلام لي هذا في سوافي هذا نبي أبو مسافر تجارة لو كيسو الشي دم تايز باريلا لا يكريلا أوكي متى تدرم أبي Nice. Kasongo, yeah. God have mercy upon us. Mombali Nanga. Kasongo. سكرتي ولا من قد تعرفي I don't know. جناي ودي خزلو قال لي بتشاغن سكري زمسل التحزو قال لي confidence اسكز هنا حبيبي انا Kasongo mbona wewe. Songa mbona. Mbona wewe. Mbona wewe. تستر فكاتين له تستر فكاسنتين له ወይ ድማ እንታይ ወድቲ ሓጓል አይደለም ብቻ ተሰርፍ ታይኒሩ ለምንታይ
አሙዬ ምንድነው ጸጉርሽ ጭድ መስለሽ የለ እንዴ? ድሮም ከብት የሚበላውን ያውቃል። አረ ሰፋጣ ሰውዬ ድሮም ከብት የሚበላውን ያውቃል። እሺ ምን ልትሆኚ? ወይኔ ጉዱ ፈላ። እሺ ነገር ካለህ ነገር ቆላ አለፌ ደርቅ እንዳጠረ ውጥር ውጥር እዚሁ ሰፈር እኛም ድሮ አርገን ነበረ። ዋው ተበላ አባቴ፣ መቼም ተበላ። ብቻ ግን እንደዚህ አስጠነቅቀ በፉከራ ምናምን ብቻ ብትተው እስኪ እኔ እስኪ በዊልቸር ያኔ ይገባሃል ሰውን ማክበር ስሜ። ኧረ እኔ እኮ ቀልዴን ነው። ተረጋጊ። እንደዛ በላ። ለመሆኑ የት ተምረሽ ነው ካራቴ? ምንም የትም ብትማር ምን አገባ። ብቻ እንግዲህ እንደዛ በላ። ባይሆንም ይሻላል። ቀልዴን ነው ማለት ይሻላል። ፎታ እንዴት ደስ ይላል። ብቻ እስክንኸድ ዝኾነ ዝወድ ዝሰርሖም ቪዲዮታት ብጣዕሚ ደስ ይብሉን። ብጣዕሚ ዝዘናግዑ ብጣዕሚ ጎበዝ ቆልዓይና እስክንኸድ ንሪኦ እንታይ ሒዙላ መፅኡ። ባህር ግን ደስ አይልም? በጣም ነው የሚያምረው። ተመቸ? ዋ ተመችቶኛል። ኧረ በስመ አብ በጣም ተዓድላችኋል። አዎ በጣም ተዓድለዋል። ዋ በስመ አብ ዳንኤል ወየ በጣም ማጣፈጥ ጠራኸኝ። ሰላም ነው? ያው ፍቅሪ ሀምዚ ለኻ መዓዝ ክነበረዋ ግን ወለድናሲ ደቅና ክስዕሙ ይደልለው የክለክልልኝ ትናልከኝ ማሬ አይ እዛ አማርኛ ሕጂ ኸ ክትመፅእ ብዝኾነ ደሓን ብዝኾነ ብዝበልካ ኢልካ ረዳያ መቸም እንታይ ግበር ድዩ አትዮ አባታችንና እናታችን ልጃችን ጥምጥም አድርጎ እንዲሉት ይፈልጋሉ። አዎ አባታችንና እናታችን ጥምጥም አድርጎ ሊሉት ይፈልጋሉ። አይ እውነት የሁላችን አባት እናት እንደዚህ ይፈልጋሉ። አንተ ጋር ብሆን በጣም ደስ ይለኛል። ግን ስላንተ በጣም ብዙ የምሰማቸው ወሬዎች አሉ። ለምሳሌ በፌስቡክ እና በቲክቶክ በጣም ብዙ ከሴቶች ጋር እንደምታወራ ሰምቻለሁ። ባይ ፎልጦ ነው ፎልጦ ነው። እኔም ራሱ አውቀዋለሁ። እንዴ ቪዲዮ ከመቅረጽ ውጪ ፎልጦ ነው። أنس لا أخذ تحرك جنجن أنس لو زوجني بحرسي لك له يسمتني يقرين ምን أتيو أنين مالت وده بحر وسط قبت كذا ከዘሙ እንደዛ እንኳን አትላት እንዴ አንጀት ይበላል እኮ እንደዛ ስትል እስኪ ባይዘው ምንድነው የምትለው እስክንስማት እናንተ እኮ ማን ይግባባው በቋንቋ ብቻ አይደለም እንዴ ይደለምባት ኧረ ይለያል አባት ምን ልነግረው ነው? እንዴት ተርገበገበች? አባት አንዴ ጠብቀኝ፣ አንዴ ቁምማ። እሺ ያው ቆመ። ዛሬ ቫለንታይን ነውና አብረኸኝ እራት እንድትበላ ነበር። ሲንግል ነኝና ዛሬ አብረኸኝ እንድትሆን ፈልጋለሁ። ቫለንታይንም አይደለም የፈለግከውን አደርግልሃለሁ፣ የፈለግከውን ብር እሰጥካለሁ። ዛሬ አብረኸኝ ብቻ እራት ብላ። ማሚም ዳዲም ደግሞ ቤት የሉም። ግዴታ አይደለም እኮ አብረን አንሆንም። የፈለግከውን ብር ነው ቤታዊ ቤትኛው ስራ ኦ ማይ ጋድ እሺ አልተፈተንኩ አይ ግዴታ ነው እንዴ? ቆይ ቫለንታይን ማክበር ቆይ ግን ቤተሰቦች በምን እድሌ እኮ አለ ስማ፣ በምን እድሌ እንዴት ፈጣሪ እኮ አለ። ያው እንግዲህ አንዳንዴ ሲሰጥ እንደዚህ ነው። ኦ ማይ ጋድ ዋው! እርግጠኛ የመቸም ናይ ለማልቲ ቪዲዮና ከምትፍቶ ጥርጥር የብሉን ወረድ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ግዜ ከም ዘሕለፍኩም ብዝበለፀ ግን ካብዚ ዝበለፀን ዝፀበቐን ደስ ዝብል ግዜ ከም ትሕልፍሉ ዓይነት ቪዲዮታት ስሓቅ ብስሓቅ ዝገብር ዝምህር ዘዘናግዕ ኮታስ ኩሉ ነገር ዝሓዘ ጠቕላላ ቪድዮ ምስራሕና ይተርፍ ንቐፅሎ ማለት እዩ። ብቻ ግን ሰብስክራይብ ኣይገበርኩምን ክሳብ ሕጂ ስታኹንኩም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ኣነ ይገርመኒ ዝበዝበ ሰብስክራይብ ግበሩ ከይትርሰዋ ካብኡ ኸ ናይ ደወል ምልክት ተብርሆ ምክንያቱ እዛ ናይ ደወል ምልክት ተብሪኹም ጥራሕ ኢኹም ደጊምና ክንራኸብ ንኽእል ማለት ቪድዮ ክሰርሕ ከለና እውን ኖቲፊኬሽን ስለዝመፀኩም ማለት እዩ። ከምኡ ከዓ እስኪ ሼር ግበሩ ዝፈታዊኹም መቸም በዚ ዘለና ግዜ ድብርቲ መሊኡ ብዝተፈላለዩ ኩነታት ብናይ ስራሕ በቲ ናይ ፀቕጥና ኮታስ ክንደይ ናይ ፀውዒና ኢና ክንገድፍ ብዙሕ ፀቕጢ ብዙሕ ድብርቲ ኣሎና እስኪ ክምስ ይበሉ ሼር ግበረሎ ያው
መቸም ኤልሲ አፌ አብዝናቴ ቻናል ኦልሬዲ ናይ ቴክኖሎጂ ቪዲዮታት ብዙሕ ዓይነት ቪዲዮ ክትረኽቡ ትኽእሉኹም ስልክኹም ፌስቡክኩም ከታስ ብዙሕ ዘስተኻኽል ከምኡ ድማ ከምዚ ዓይነት ቪዲዮታት እናሓዝና ናባኹም ክንመጽእ ኢና ማለት እዩ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብቻ ግን ያው ይፈተውኩም ብጣዕሚ ሰብስክራይብ ግን ትገብሩ ያው ኮሜንት ናጽሓፍኩም ብዝተፈላለየ መንገዲ ስለተበረታትዑና ካብ ልቤ መስገን ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም